Orengega kunyita ugeni na ndirehoka no urathie na mbere wega. Ndeto ici cia Samidoh na Karen Nyamu itirira kinya muthia na drama ni thiete na mbere kunyita guku nenda-ini orere both Samidoh na Karen makiri kuria Mombasa no mundu aronekana guthie na mbere na make na gwika whatever they please. Karen Nyamu ni onekanite go post a series of TikTok videos akiri na Governor Hassan Joho na later a video ya Samidoh na muhiki ya gikoro ikiri service guku nenda-ini cia ukinyaniria na niki undu gia Gutiga Andu Matukanirwo makiria na makiaria makiurania what is going on between these two. Aria matakiri maragi confirm wazi kana they are still together kana they have broken up, but on their social media pages ni maronekana kurekereria videos, photos na even captions ironania ati nothing is good between them na itanagi gutenderithirio whatever Karen Nyamu agikorwo akirekereria yagikorwo giconfirmira mashabiki ati they are no longer together with Samidoh na kire Samidoh nake akirekereria na kionania ati wazi na give it up on this relationship na kegucokeria gatha ni undu wa guthie na mbere kunyitanira na ithwe na gutigirira ati no amukira maria to post. Karen Nyamu ni agukoretwo a post a caption yonekanire tera confirm ati we ni atiganite na gutinda kihuha Samidoh kana gutinda kiringiriria kuri Samidoh haria gikorirwo agitag murata wake her best friend ogwetwo Bakita akira Bakita ati when you're trying to act hurt over your breakup but your best friend already knows who the next man is gonna be. No before ginya nduma digested what Karen Nyamu akugeragia kuga in that caption video ya Samidoh na muhiki with another lady ni agikorwo kiri service goko social media haria Samidoh agikuonekana gacucetwo ni wendo na agithutha na muhiki uyu wendo akigeria kumuinira na niho andu magikorirwo magitenderithia video iyo makiria makime arbatana na caption Samidoh agikoretwo arekereria akiuga it's an end of an era mwaka uyu wa 2024 andu makigeria gutaura ta akiuga ati ka relationship gake na Karen Nyamu niga kinya muthia. Both Samidoh na Karen mathiete na mbere kuonania ati o mundu ni areka uria arenda, all the drama igikio guku nenda-ini cia ukinyaniria kuona Karen Nyamu akoretwo akipost videos akiria tumaisha twega na Governor uri wari wa kuria Mombasa Hassan Joho na Samidoh video shake na muhiki toyo ciakorwo ikiri service akionekana ati onake ni arathie na mbere na gwika make no eri acio magagitiga andu makiri confused kuona wazi matikiri mareyumiria na kuga ati ni matiganite. Reke tukinyie ndeto icio hau tugucitenderithia makiria in our next video. Make sure na turn on your notification na subscribe niguo kamukira video cito hingo ciothe tucemanie in our next one.